June. Siyagmet ni Ama, Dakamiti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Hintay pa ba namin? kultura tayo, Literatura nga Ilocano. Papain sa miwing iti puso, sunata nga Ilocano. Karubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwak and nagpagkatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo. Kabayatan nagtipinatek, kay nga Ilocano. Siya ti manang June, siyagmet ni Ama, Dakamiti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Adda kami manen karuba With your Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan Mark Pastor. Para iti talong nga oras sa napnuan pa ng ipateg, tibukod tayo sa Rita. Programa nga mangrepet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isem, Purpur ngiit. kargarakgak, ken istorya ti kababalin ni Ilocano, babaen ti sonata ni Ayat. Ken biyag. Dito lang 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsam-i. Okay, karo ba? Ika-19 apo ti Mayo and alam may saman nga programa apo ti may saman nga episode ti Sagot ti 4 Decade Duo. Kada kayo, of course, with yours truly, Manong June, together with John Mark Pastor, Operator, Dito- Embalsamador. dito lang ang bukas amitan nga radio station ti entire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsam Launay. So kadagiti manarimaan na po nga agpalpal pa itatanga kanito. When kadagiti mga aldaw pala. Mm. Kadagiti indawan, tanalpas na ng aldawan. When kadagiti agman maneho ita po paawid from church and other ingat. Nakipalengke, nagpapukis, nagpamanicure. Kadagiti Kadagiti na pa na bimisbisita apo nga politiko for their Thanksgiving. Ayan, ay bangal daw yung apo nga awan labas na. Ket, And congratulations. Wan, kada kayo amin. Ket kastamat, iti kailyan mi apo ni Miss Laika Villaseran. Tika mo, ano niya pilito na nga talaga? Dominguez. Ayan. Congratulations. Iso iti nakaala iti corona po for Queen Isabella 2019 ang naangay sa Jai FLD Coliseum Kawayan City. And of course, kastamot ka ni Dr. Adriano Sabado nga nangabaka po akas Most outstanding teacher. Isabelino apo iti in the field of education. Kita man naglalaing nga talaga mo at iti tagaramon. And good afternoon, Ikit Nelly Mariano. Together din man ang Maria Peters, inikap sa charity, kasta kayat kumanante, agsublita Pilipinas, kung nanikap sa charity. Well, you're free. Awan mga men apo iti pressure siyempre no dito ka mabaling ka agreeing anytime you want. Ayan. Ket hello from Spain kuna naman ni Maria Fesuyon ken ni Zamora Eddie Zamora Kamat kuna na watching from Delano, California, USA. And hello also to Auntie Edna and Elmer. Yes, so they're watching from Ava Beach, Hawaii. And of course, na may ninong James Reyes nga madikamuno anang nga lugar tatati ayan na takanayon nagpalpalain lang dito ninong ko to guest speaker and everything. Jack maka-move on ti kinaragsak ti umay ko di talugaryo kanani kabsa charity. Well, kastamat kada kami wat apo unay nga medyo naliday agpaiso ano pampanawan da kami after your visitation. Ket good afternoon met kini ading AJ yan nga agbubuy at ta. Kastamat kini Auntie Cathy yun, Ate Violi. Kabsat Cathy Cabal Salvador may sa kadagiti sponsor tayo apo para kadagiti school supplies and Brigada Eskwela nga naangay sa Jai Ilocos and other parts of Isabela. So once again, thank you from FDD, Kabsat Cathy Cabal, and of course,
Kabsat Ronald Salvador. Ito nagsinak isuda. Nakasla Miss and Mr. And of course, together with Manang, Eliza, and Manong Daniel, and of course, kini Manang Josephine. Thank you so much kada kayo. And not to forget, syempre, di kita'y kakabsat, gagayem officers and members of 40 Kidawa Hong Kong chapter nga adala tamet di taliklikudan mino da kasta nga apas pasamak. So, kada kayo amin na po good afternoon. Ket, ana iti... good afternoon also to Ma'am Abel nga magbibuya mo lang Yes. Facebook Live. Lynn Quirol is watching. Auntie Jane. Maduda actually. At ako na ni Rhea dito yun ang lalan. Kablawak man ni ating Juby nga sumali inton sa maroon mo siya ng Ramon. Height pa laang. Height pa laang ay ket na nga bakit ano og batay ti stool. O nga rod. Kaputo kalkalpas mi nagpasyar sa Jayigit di Baybay iti Ilocosur. Iti tiyempo ti igaaw ken rabi analinaaw intanto at wakas natarnaw agkamta igid jay baybay iti ngalaos nga gagarko nudumten kastoy at tiyempo agtugaw kanto dito'y takiyak ko jay baybay ket matmatanto sadyay aniyan nga ragsak sadyay awam tirigat sadyay makalinglingay jay baybay ket nalina. Talaga man sa bali tiri inam no da katigit di baybay ano balong Makaparelax. Well. Di daluyon na. Di fresh air. Never mind the pollution apo pumanaw ka dita palaing kapelag palailang sa Jayigit di baybay. Feel the ambience. Sadyay aniyan naragsak sadyay awan tirigan sadyay makalinglingay jay baybay ket nalina ket intanto'y kankanta tinalaos nga ayan ayat ka tanggayan tanto wakas gitara jay aweng di danum mabumaba sadyay aniyan naragsak sadyay awan tirigan sadyay makalinglingay jay baybay ket nalinag jay baybay ket nalinag. Talaga nga nalinak jay baybay ket kunana ni Kabsat Violi Bondok Ablan apo nga dati nga kataktakon rin may iti munisipyo nga pinanawan na kami tanagyan sa jay Singapore. Ayan, kung na watching from... Kuala Lumpur, kung na naman. Yes, this is Malaysia. KL, Kuala Lumpur, Malaysia. Ano yung Singapore, naman sabi mo. Singapore, ayan na dati. Apeng, ito dita ka mo Kuala Lumpuran. Di ka papakada nga talaga kada kami. Great Command, apo, dito'y Ilocano Group of Nurses, dito'y ni King Arthur. Gagno, kaya takanoti, maulawak Mildred para kini, Edeline, Ken, Dexter, kung nananikabsat nga Violi. Okay, we'll be doing that. And
Good afternoon, Kapsat Sonia Castillo of Santiago of Italy. Sino pa yan? Elmer Garcia and Mark Jan Navarro. Nagpalaing kabalong. Bagam, madati ko na. Sa kumanit natin, matana. Nagpalaing kabalong. And Eugene Tobias, kablaawan man ni Mamang Agnidingag, Kanyayo, watching from San Francisco. Alicia, kung nanamot. San Francisco. Bakit nagpaiso? Barangay. San Francisco. Kung ano, dito langin yan, San Francisco, California. Okay, sus. Na in love, bakmanen, karuba, di igit, di bye-bye. Really. Si Kamata ni Marigata. Yan, hello, happy Sunday FDD from Auntie Maria Peters. Blessed Sunday po sa ating lahat from June Tabios. Hello, pabati po ang mga taga San Jose, Urdaneta, Apo. Jose Asuncion Mandilag, Leyte, Mandilag. Hello from Porterville, California from Auntie Charity. Hello Karuba from Auntie Nelly, watching from Singapore Coffee Shop, free wifi from Nanay Venus PB Mindaros. Ayan. Hello Karuba, Auntie Lynn Carol. Hello from Spain from Maria Suyom. Happy and blessed Sunday mga idol kumpara Junken Balong Amak from Auntie LV. Hello Karuba, happy blessed Sunday to all. Greetings from Singapore from Marilu Laka. And nakita nga ni Father Michael dito. Nag-message. Greetings. Saan na yun? Allah, kita malang ni Father Michael. Mailiw dito yung Pilipinas siguro. Good morning from Father Michael. Tapos si Marno, kumusta po? My prayers and regards especially to all Ramonians. Yeah, thank you so much Father Michael. We missed you so much. Kahit ko na naninang Avel, apo bati happy birthday ni Manang Larina. I guess it was a few days ago. Of Canada, and hello to Nora Lynn, of course, Imelda Ken Melody of Hong Kong. From Ninang Avel. And of course, good afternoon Magkinininong Gilbert. As requested by Violi Bundok, Binibining Pilipinas candidate number 2, Idingin na Abak. Watching from Philippine Arena, from El Banadel. And Manang Puerlita. Si kantay kapintasan, tanaglabasit day tarupam. Kiday mo, anaahitan, sinukat ang pinaugadam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakes nahan nga nilakay mo, din kay sagsagan naan. Aanmet nga tay makibibiyang, no isut ipagragsakan. Uray pa'y amin ken kaket na yunam, sang ulikod pa ekstensyonam. Angin ko maisardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta isutin ang aklon kanyam, idibardang isip kapain lang. Wow. Ay maulawak sawen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimet Mildred. Kung naknutay ka denden ng asawatin ka ipatpateg. At dalagarot ken kandi kapayla amarmarnek. Sawen maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Kung naknutay ka denden ng asawatin ka ipatpateg. At dalagarot ken kandi kapayla amarmarnek. Si kantay kabaknangan tila adat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie karga na ta timeline. Kasano nga tamet tay pamilyam, dimpay pulos ama pagserbiyan. Kasta lang aruden iti ubram, balang kantis kanto pain lang. Manang ko at dapay oras mo, at anangin day tabyak mo. Maan-anuno nang isip kudil mo, uweno narasay takid-kiday mo. Tinapatik may satlakay mo, tay nangaklon kat si bubu. Papudawan day tapuso, day tapintas sana pudno. Papudawan day tapuso, day tapintas anapudno. Matamot kung ano second voice to ayang ko dani ang nayawaran.
Bas silang hatiton. Okay, at this moment, karoon ba kati iban tayo mandatay na nga ba iti na minsan at Domingo iti plancha. No other than Orbina M. Paulo Ayan, from Libertad Echage. Apo, nagdakil ti pamasahe na plancha ti naawat na. Anyway, dagiti pa premium mi apo tatakit courtesy of our beloved mayor and still the mayor, Apo Honorable Jesus Dato Lataran of Ramon Isabela. Thank you so much, sir, for giving us Apo dagiti man nga pa premium kita ay mameta. And ang tabayanan niyo Apo adamat iti another rice cooker ng damang ay pa premium. And may isang electric fan for the grand prize. Isong alalay nga niyo Apo ti pumugto. Kahit nga rod, kabsat Orbina, may kamambeta sumarita. May kamambaset. Ura tagta telesonan. Okay, kabsata Urbina. Thank you so much for joining iti contest. Ano man din nga baka mga kantan? Aji ko, sir. For mama. Ay, for mama. Ayan, ta Mother's Day tayo nga rod. One idi na minsan. So, kablawa man, dagiti kakaarupam, no? Daman nagdindingag di jay echage itatangkan ito. And of course, kini Apo Board Member Fred V. Alili of the 6th District of Isabela. Good afternoon. Ayan, agtutuloy latakam di sponsorship na kada tayo. Kumablao ka, kabsat? Kapkablawak na gayay kabariwak, sir, jay kwa Barangay Libertad, Tiague. How far is Libertad to the sentro? Kada yun na, sir. When? Amit una yung ako, sir. Mabalin nga agpadigo ka kung magnaka di ka Libertadin kasi from sentro hamat. Amit, sir. Adayumit mo, sir. Ayun, okay. So, Tayo to Santiago. ay adadayo iti sentro to Santiago ngem sentro to Libertad. Actually di kami. Tiague ka, sir. Sentro Echage to Libertad adadayo dito Santiago. Okay, so that's it. And once again, thank you so much kat agdingin kay Lata. Barbarin tin minsan ati mapakabayo ti maalamon. Anyway, this is a good brand standard. Ayan. Thank you so much for joining once again. Thank you, sir. Okay, thank you, Mat. Ayan. Mabaling maki-selfie. Ayan. Mabalin, sir. Sika, awant awit. Di cellphone dyan ako. Ay, okay. Sige, selfie kami biet. Sana damat remembrance me. Hindi mo manay dati. Okay, at dapat yung may sa Jirwar, postre kenten ka na nasa pa, ma-distribute dito yung regalo nga nga bakandan. So, thank you once again, ating, okay. Ngarod, may sabi apo iti, awardan, dyan nga ba mo iti na minsan iti may isang rice cooker. Iso nga ta? Dikla mo, damo iti tarwar. Kuya Melvin, dawagan man. One. Okay, kita la ito una pa dati anak na. Suna ni. Apo talagang awit na nga certificate. Barangay Consulta Clearance Sign. Barangay Bayawa Mary Jane Caburnay of San Isidro. Apay Santiago mo nagalaan natin voters. Flying voter dito eh. San Isidro ako na pero di Santiago nga nangala. So, umay ka man nagparang ito, itanong makita na kiti karuba tayo nga watching abroad. Nga iti 4 na kito kakat apo, agtultuloy iti panangipadawat na tiba premyo. Iso nga apo, katakiti blessed dita apo. Please feel free apo nga. Apo, di lata ko maiparang mo, dita ubing dito eh. Okay, Mary Jane Bayawa of San Isidro, Isabela. Good afternoon. Apo ka makita. Agtaader ka di. Ayan, ibabak yung microphone ko. Ayan, good afternoon, Kabsat. Good afternoon po, sir. Ayan, ited mo dyan nga baka na ti kalman. Ano ti song nga napugtuam, hindi na minsan? Masahista nga man librong, sir. Ay, masahista nga man libro. Ay, Duwa gayam ti wen duwa gayam iti pinapugto mi nga kanta din na minsan. So kabla awa mamot dagiti pinarawam di balayo itatangkan itong mga damag dingdingag. Kabkablaawak, sir, nila kay ko tapos lagi di duwa nga anak ko, sir. Api nga hinto hamo intugot nga minilakay mo. Dati awawir na mo, sir. Nako, aya. Anyway, thank you so much for joining. Ano naga nilakay mo? Ay baka no agtampo di mo baga tinagan na. Francis, sir. Francis Bayawang arod.
Okay, so once again, thank you so much, Ading, for joining. Ayan, Mary Jane Kaburnay, Bayawa. Bayawa, apelyido da. Okay. Alam niyo, itit mo di rice cookeran. Aji, ito bagas, iti maminsan ti, ano ko makumpleto. Madi na maigaman. Alaan niyo latan na po, dagiti kaguyog na. So, that easy. Apo, dumagkilata ka diti programa mi. Pumugto kayo. Barbaring sa kayo mo tanapo ti. Sumarano nga mga baka dagiti na dumado mga papremyo. Okay, go ahead. Hanta mo ba din ang sarding agsasao dito? Itani at dito dumdumgag. So, picture latan. Selfie latan. And, ayan. Kaya, kumansyo ko na. Emil Ben, makatiwaan, bet. Sige, at kumansyo ang arod para kalagay adaan tindaan ito tanga kanito. Thank you so much. Ikan tuwa malipatan, tanaga titug talistaam, aminin akasapulan, ingkaalan dito'y tindaan. Naglaing iti palabram, tanagsaminti sarsaritam, intuno kwanjak na puutan, nanayunan talistaam. Ito yung certificate yun eh. Pakikamat mo balong. Kinsenas kada katapusan, iti karim ng kabayadan, pinagbalin nagpay atong ang tawang meti pagukubraam. Angem gaputa, karuba ka, panagtalik inted kuken ka, tidakis na nupasyaren ka, aglemeng ka di kan makita. Tunggala singiran ka, sikapayan di at daganas na, bumugkaw ken makaluksaw ka, kunang magbayad kang tulat ha, nuag sabat tapay di kalsada, day tamatamawan nakita na, tinda at ket awan karkargana, agbayad ka kuman karuba. Yes, good afternoon. Kaya piniman ko Gina and manong bubut nga napanta tayo balay nagkape kami and apo man manulang na kita nga kanito kabsat nga sabay lang kumatama ulit ulat si kami tumiti pumasyar kumape sa jay Villa Beltran. Wala. Pinasilang ko, ajiro ganda. Di kan tuwa malipatan, sikat ng bankrupt to'y tindaan, no makadiskita ka ti kwartam, sa balim at ti paggatangam, pimanta siyak ti katatangaan, tanagtalekak ti mangutang, damag upay ingka na pindan ti aglawlaw at tintindaan. Nagadog, I am textile. Super. Tunggala singiran ka, sikabayan di at daganas na, bumugkaw ken makaluksaw ka, kunang magbayad kang tulakta, nuag sabat tapay di kang sana, nagtamatamawan na tinda, kuno kantina, tinda akit awan karkargana, agbayad ka kuman karuba. Apo tayo mo kag sabat at jay